انا كنت حابب اخد نصيحه منك، انا مرتبط ببنت. ايه ده ولد ده ولد؟ اوكي. انا بعت مرتبط المكان ببنت. الصح. اه. تعالي نسميه لينا. ابراهيم مثلا. ايوه، لينا سنه ونص. اه وهي بتحبني بطريقه عبيطه. وانا بحبها، بس انا ساعات بحس انها مش لايقه عليا، وهو مش غرار، بس انا حاسس ان شكلها كده مش مناسب ليا. فمعلش انصحيني باي حاجه، علشان انا مش عارف اخليها تبعد عني. هي متمسكه بيا جامد يا حبيبه وخايف اسيبها ماما. عشان اكلم واحده واحده احلى احلى. منها فاخسرها. طيب ما بعتش صورته. تيجي نسميه مثلا ايه، ابراهيم. سميه ابراهيم. يعني سميه احتمال. ابراهيم. مشكلتك يا ابراهيم، انا الكاميرا بتاعتي فيها عشان عايز اوجه له الكاميرا رساله الكاميرا نايسه. بتاعتك اهي. مش بعد اذنك يا ابراهيم بقى ركز معايا، عشان ايه، انا جاي في مشكله النهارده. مشكله ان انت تبقى من الاول اساسا داخل العلاقه انت مش حاسس ان هي شبهك، ايا كان بقى، سيبك من موضوع ان ده شكل، فما نبقاش نبقى ناس سطحيه يعني. انا بتكلم عموما. احنا يا جماعه مش جايين نربي بعض، المفروض كل واحد فينا عاش عمر وجايين في الاخر نرتبط ببعض. فارجوك اختار اللي شبهك من الاول، ما تعشمش وبعد كده تقوم انت ايه، لا مش حاسس ان هي شبهي، مش لاقيين على بعض. فانا محتاج اشوفك برضه يا ابراهيم، معلش يعني عشان اقدر احكم يعني انتوا ازاي مش شبه بعض. وحته بقى خلاص انت يعني ايه اتعكيت واتنيلت وقلت ان انت ايه هتكمل في العلاقه دي، وفي الاخر اكتشفت ان انت مش شبه بعض. حته بقى ان هي يعني خايف تزعلها او خايف ان انت ايه تجرحها والكلام ده كله. فانت طول ما انت مكمل، طول ما انت بتعك اكتر، صح. وطول ما انت هتزعلها اكتر. صح. فيعني ايه، بلاش حاجه فارغه يا ابراهيم، صح كده. صح. ابراهيم زعل مني قوي. ابراهيم يستاهل. يتفرق. يستاهل اه، والله وبعدين العظيم. وبعدين ده عايز يشوف اللي احلى منها. طب ما كنت تبعت لنا صورتك مع الرسالة. يعني ابعت لي انا يعني صورتك، وانا ابعت يعني ان شاء ليوسف الله صورتك. انا انقي لك حد ما منهم. عندك حد يبقى شبه ابراهيم؟ متخيل جدا ابراهيم شكله عامل ازاي. اه والله يعني. حبيبي يا هيما، يعني ان شاء الله اشوفك على خير. حاسس انه بيبقى مستنيني قدام الاستوديو دلوقتي. مش هسيبه. مش